طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا. Kalau di hari tua nanti kita bertaubat, sanggupkah kita mengqadha solat yang sudah sekian puluh tahun kita tinggalkan? Coba pernah fikir pak tanya jino. Nyo kamu bang adik yang ketua-tua jino yang kena umur 50. Dah ada umur usia 50 tahun, dah mulai kami bertobat. Solat dari dulu kami tinggalkan, sekarang dah mulai kami solat. Nyo sumayang yang awai pesik ngon istighfar dong. Ini berulang-ulang lu sampaikan ke kawan. Nasibnya kalau tobat ya Allah umulung kali mongpluh lu tobat ya Allah astagfirullahaladzim atubu ilaih. Pekaglah sumayang yang leploh 5 tahun yang ketinggal dari umur 15 tahun tak basah imata lontungku, titik air mataku tengku, basah musallangon imata lontungku, ada bejit tamano ngon imata sumayang tetap wajib tak kata. Mayang. Kalau seandainya di usia 50 tahun, saya 50 tahun, kita mulai sholat, menyata kada sabah wate tiga takada sabah wate tiga takada sabah wate sabah takada luhu tumayang kada luhu asal takada asal luhu tumayang nyan membutuhkan waktu 35 tahun ke depan. Bermati tanya umur 85 tahun baru tumayang yang ulikut dilai terselesaikan adanya. Man itu umur tanya umur 85 tahun. Nggak pulang pikir padanya. Kami tugas kami ini menyampaikan pada dewan-dewan guru yang ada di sini ini tabligh sampaikan. Oh lu hang kuat patih tunggu kedalin. Man tunggu jiuh tunggu jak dari Aceh kena tunggu kemudian lu yang tunggu hendak mau patih kiban tunggu. Tugas kami menyampaikan tentang percaya atau tidak, yakin atau tidak, itu menurut yaitu prerogatif hak daripada Allah memberikan dalam batin kalian. Itu aja, tak lebih. Ada ya? Maka jinyo bang, umur 80 tahun, 85 tahun baru dah tumai. Tapi mengkaza mandu semayang tanya. Nyan munyo siwa si malam dua bawah teh dah semayang. Makna jipe munyo luhur semayang luhur. Munyo asar dah semayang dah kada asar, munyo mungkin dah semayang kada mungkin, munyo isya dah semayang kada isya, subuh semayang kada subuh. Kemudian lagi nyan setiap harinya. Umur 83 tahun baru selesai nantinya. Man umum tanya ngacehnya umat Nabi Muhammad pada umumnya kan usia ghanibnya kita itu kan setot lagi usia baginda Nabi 60 letun pak lebih dah kon 60 letun Nabi tanya mamunyo na umur tanya malamnya 50 tahun kon 20 leti 15 padi leblah tahun tu mamunyo na umur tanya malamnya 60 bang padi tahun tu letun tu mamunyo nau tanya malamnya 60 2 ton si belah belen 20 si kurang kau. Makan singa bunga mati ya.